gusangiza abantu ubutumwa. Fatanya natwe gusangiza abantu ubutumwa. Hela mumeze mute aho muherereye mu mpande z'isi? Twebwe turakomeze neza, turashima Imana. Mwebwe mumeze gute? Kandi twagarutse kuri Eric and Chantal. Guys, ndabaramukije cyane aho bitameze neza mwihangane, namwe bimeze neza murusheho kugira gute gushima Imana. Ikomeje kubagirira neza, ikomeje kubana namwe, ikomeje kubitaho. Muri iki gihe kabisa hariho ibintu bigiye bitandukanye bituma abantu bogira gute, bituma abantu boshima Imana, bituma abantu bohimbaza Imana. Mu by'ukuri urabyuka mu gitondo ukumva ngo umuntu ngo hariho umuntu wapfuye, ukabyuka ngo hariho umuntu wagize ikibazo, urumva ariko wowe uri muzima. Shima Imana, ubwira Imana ati Imana wakoze kuba nkihumeka, wakoze kuba umeze neza. Yego rero uyu munsi wa none kandi twagarutse, ndabashimiye abantu bakoze subscribe, batanze comment. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha utagabanyije. Ni ukuri ndabashimiye cyane byimazeyo. Abantu bakoze subscribe, ni ukuri Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Rero mu by'ukuri n'abandi batarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu uko bukeye n'uko bwije, ndetse uko tubishize. Uzubona ibiganiro byacu ni byiza, birubaka. Mu by'ukuri njye sinzi kuvuga bya biganiro byo kuvuga ngo ni byo kurwana, byo gutukana, byo kugira gute. Ibyo ngibyo nibyo abantu bakunda. Guys, tukiri aho ngaho, mu by'ukuri reka mbabwire, kubera ko abantu batari mu gushaka kwiga, ahubwo mugashaka ngo mwumve amatiku, mwumve ibintu byo hirya no hino, ibintu bitameze neza, mwumve ngo hariya ngo barwanye, ngo wumve ngo hariya ngo bamereshanyije nabi, mwumva ngo batutse runaka, ngo bageze gute, bene ibintu ngibyo. Mukanga kwiga, mukanga kumva ibiganiro by'abantu baba bigisha, mukanga kumva abantu baba babwira ibintu bimeze neza bisobanutse, ahubwo mugakunda amatiku. Abantu rero iyo babonye umuntu yayaganira, no kuvuga ngo yaganira ibintu bimeze neza, atari ibyo by'amatiku, atari iby'iki, ntabwo mureba ibyo biganiro. Kandi mu by'ukuri ibyo biganiro ari byo byubaka. Rero ndakubwira ngo biriya bindi byo kuvuga ngo abantu ngo ko baratukana, ngo bafite amatiku, ngo bageze gute, mu by'ukuri ibyo ngibyo ntabwo ari byiza habe na gatoya. Wewe nimba ubonye ikiganiro cy'abantu bavuga ibintu byo kubaka, bavuga nyine ijambo nyine ushobora gukuramo ukavuga ngo iri jambo rishobora kungeza ahantu runaka, rishobora kunkura mu bintu bikomeye, rishobora kunkura mu nzira zitari nziza, ngatora inzira nziza. Mu by'ukuri wokunda ko wokomeza kumva ibintu by'amatiku, aho ibintu bya pranka, ngo abantu barwanye, ngo abantu bakomerekanyije, urumva ngo bakubitanye, ngo amacumu, ngo bageze gute, bene izo ngendo. Oya nshuti zanje, reka mbabwire, ubu nyine iki gihe tugezemo nico kumva ibintu bisobanutse, ibintu bifite ubwenge, ibintu umuntu yovuga umva nkubwire ukavuga ati ahangaha mfite ico nkuyemo. Apana ibyo bya bindi byo kurwana, byo kugira ati ntacu wakuramo. Ese waje kwiga kurwana? Ejo se woje kwiga manake wo kwiga iki? Nikikiye kintu wo kwiga aho ngaho. Rero ndamushaka cyano zigize gute, ziriho ibintu byubaka, apana ibintu byo kugira gute by'amatiku n'ibindi. Urumva ibyo ngibyo ntacu bivuze, ntacu bisobanuye. Yego aho ngaho rero nandi kubabwira abantu bakunda amacano ngo byahiye, byatukuye, byagize gute, byabaye gute, runaka ngo bagwanye n'uyu, bene ibyo ngibyo nibo nandi kubwira. Rero muzamushaka, novuga ngo muzamushaka iki?
ahantu hariho ibintu byubaka nibyo byiza n'ukuri guys, nibyo byiza kandi kubwire ko bizogira ico bigize gute bikumariye. N'ugute ukumva ibintu byose ngo wumve nyine ngo wumva ibyo umuntu yavuze byose ariko hari ikintu cyo gukuramo, kabe kamwe kabe tubiri kabe dutatu, ariko hari ikintu cyo kugira gute wokuramwo. Rero ndabizi neza kuko Imana yo mu ijuru ikomeje kubarinda, ikomeje kubana namwe, ikomeje kubitaho. Abantu bo kuri Eric and Chantal ndabakunda cyane, ndabayambiriye cyane. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha utagabanyije. Kandi hari umuntu wambwiye ati ngo nzoza nibwirana ngo mu Kinyamurenge. Amazina nyine ni yayandi, ni Umutoni Chantal, ariko hano kuri channel yacu twitwa Eric and Chantal. Akamazina yanje bwite ni Umutoni Chantal w'Abegakazi. Of course ndi Umwegakazi, of course ndi Umunyamurengekazi, nkaba ndi umwishwa w'Abashombo. Rero ngaho ndibwiranye, ndi umumama mfite abana 4. Mu byukuri wowe wageze nyine ikibazo cyo kuvuga ngo sinjya nibwirana, ndibwiranye. N'abandi bose bavuga ngo musinda nibwirana, nawe ndagize gute ndakwibwiye. Rero ndabizi koko mudukunda cyane kandi murabinyereka mugatanga comment by the way. Reka nkera aho ngaho no kuri nakomeje nyine mvuga reka mubwira abantu baza bampamagara bakampeza comment inbox. Reka nkubwire ni byiza pe, nukuri ndabishaka, ariko ni byiza kuko ugenda ugasangiza n'abandi nyine ibitekerezo byawe, ugasangiza abandi comment zawe. Mu byukuri ni ibintu byiza bisobanutse. Rero wagiye ugasharinga abandi manaka igitekerezo cawe cyangwa se uko byumva, zoba byiza cyane. Kandi n'abandi nabo baza bavuga busoma nyine iyo comment bakavuga ati kumbe nuko nguko bimeze nuko. Rero ndakubwiye ngo wewe yego ni byiza muzamumpeza amayide menshi cyane, ariko ni byiza kuko nawe uwugira gute ukwandika muri comment no kumpamagara mukampamagara nta kibazo, ariko na comment abandi nabo barazikeneye kumva comment yawe iri hariya. Kandi umuntu yasomye comment burya ari gihe wenda bafite ikibazo cyangwa se yumva ko akeneye gusoma comment nyine nziza imuhumuriza akayumva. Rero reka dusenge tweragize Imana kugira ngo tuze gutangira ikiganiro cacu tumeze neza. Uwiteka Mana nziza, Uwiteka Mana ushobora byose, Uwiteka Mana kwizerwa, twongeye gushima izina ryawe, twongeye gushima kugira neza kwawe, uri wo kwizerwa kandi uri wo kwiringirwa. Mwami twongeye kugaruka hano, Mwami Imana yacu uzubane natwe, uzutugirire neza, ubuntu bwawe n'imbabazi zawe bigaragare hano hantu. Mana turagukeneye, nta wundi dukeneye usibye wowe wenyine. Rero turagusabye kugira ngo Mwami Imana yanje udufashe mu kiganiro, abadutegera nabo Mwami ubaho umugisha kandi ubashe kubagirira neza, ubuzuza ubuntu bwawe n'imbabazi zawe no kugira neza kwawe. Urakoze kuko ubikoze mu izina rya Yesu, amen. Yego. Rero uyu munsi wa none twaje kuganira, kandi tugiye kuganira kuki tugiye kuganira kuki. Ubushize nabwiye abamama ndababwira ukuntu basigaye bafata abana b'abandi nabi, ukabutunza umwana mu rugo rwawe ukamufata nabi, ukabona nkaho atari umwana nk'abandi, umva ukamwiriza inzara, ukamuraza inzara, ariko ukamuhata imirimo. Bazavuga ngo rinda umwana inzara, ariko ntumurinda iki? Tumurinda imirimo. Rero mu by'ukuri wahaye umwana ibiryo, imirimo nta kintu na kimwe tugira gute, nta kintu na kimwe comunanira. Kandi abantu bakomeza batota abana ngo wakoze iki, ngo wagize gute, ngo wakoze iki. Mu by'ukuri ibyo twarabiganiriyeho. Mu
muza mubyihorera. Kandi abantu barampamagaye bampamagara ari barabimbwira ati umva nkubwire neza wari ukubwira ngo iriya story ni yanje, undi nawe ati iriya story ni yanje. Rero niyo mpamvu navuze ngo abantu bazoza bagenda muri comment nabo babivuge nyine kugira ngo dusangizanye ibitekerezo. Rero nukuri wowe ubona umwana w'abandi ukamufata nabi ugasa nkaho ari wowe ufite nyine novuga ngo n'ubuzima bwiwe, nta na kimwe n'ukuri kw'Imana wawe bikuramwo, nta mugisha urimo usibye gusa umuvumo wonyine. Hanyuma uyu munsi wa none tugiye kuganira noneho n'abana babandi bajya abana baba bari hehe bapanze. Urabona ku rugero ruguru bagaza bava ruguru bakaza gupangaga epfo ni mu Mushasha, aho ni mu Ntuza, ni mu novuga ngo nino nyine mu Kizungu. Rero nobaheza urabona nyine ruguru iri iwacu muri Kongo hakazaho abantu cyangwa se novuga ngo ni umukobwa ni umuhungu akaza ngo aje kwiga nyine hano mu Mushasha. Urumva aje kwiga hano mu Mushasha, aje gushaka icumbi. Kugeza n'ubu nyine biracahari, urumva biracahari, abantu baracaza bakaza kugira gute gusaba amacumbi cyangwa se bakaza gusaba novuga ngo bakaza gupangisha nyine bene uko nguko, ni ugusaba nyine ahantu bari bugire gute bari bwigire. Noneho ku rugero ugasanga wenda umuntu afite nka mukuru wiwe cyangwa se murumuna wiwe cyangwa se ufite nka nyoko wanyu cyangwa se ufite kanyogosenge, mu by'ukuri ukaza ukagira gute ukaja gupangayo. Abo bantu rero nibo tugiye kuganira nabo, abapangayi rero nabo baragoye namwe tuje kubahonya, tuje kubabwira ngo urumva, muje kubabwira ngo muje ku murongo. Ugasanga nimba ufite umupangayi w'umukobwa araje wenda nimba avuye nko mu giturage muri ya myaka wenda imyaka 2 imyaka 3, ugasanga wa mupangayi karitwara neza nta kibazo, karumvira kuramubwira ikintu cyose, ugasanga nyine biri ku murongo bimeze neza. Ariko imyaka 3 yashira, imyaka 2 yashira, amaze gufatisha igisagara neza, amaze akakwereka. Ugasanga rero wa mupangayi nimba umubwiye ijambo akama ryumvira nkiriye akakwihorera, ugasanga ikintu cyose umubwiye akakwihorera, ikintu cyose umubwiye ugasanga karagusuzugura, ugasanga karataha amajoro, ugasanga karitahira igihe ashakiye. Mu by'ukuri mwabana mwe mwaje gushaka amacumbi, erega bazavuga ngo ushaka inka aryama nkayo. Erega aho ngaho bo waje icambere cyo womenya ntago ari mwanya niho ugomba kwisanzura, washaka ugataha igihe ushakiye, washaka ugakora ibyo ushaka, ariko tujuru witwa ngo uri umupangayi ugomba kuja munsi y'amategeko y'ibintu byose. Kurumva ugomba kuja munsi y'amategeko yaba muri urwo rugo. Nimba wenda bavuze ati wewe ugomba gukora iki ngiki, ugomba kugikora nta discussion ihari. Ukaba ati njewe kubera ko ndi umupangayi ngomba gukora ibi ngibi n'ibi, ariko tiwibagirwe ico wagize gute, ico waje gukora. Ariko tugiye kuvuga abapangayi mwama mwigira abantu bo mu nzu mukama mutahigiye mushakiye, nimba ari nyoko wanyu, nimba ari nyogosenge, nimba ari mukuru wawe yakubwira ijambo ryose ukambwira gutya, yakubwira ijambo ryose ukabura suzuguye, yakubwira ijambo ryose ukumva ko udashobora kumwumva. Umva wibagiwe kuri umupangayi, wibagiwe yuko aho hantu waje gusaba icumbi. Tuvuge wenda nimba agiye nko ku ishuri, akamaja ku ishuri, yamara kuja ku ishuri akaza wenda nimba baza bataha nka saa 6, akamategereza neza abandi bamaze guteka, cagiye bamaze guteka, ukabona ari imenye akarya. Yamara kurya suko haje ga WhatsApp
akamaja kuri telefone, akaja mu cumba. None nimba ari mukuru wiwe, nimba ari nyirasenge, nimba ari nyiramudogo cyangwa nimba ari ikiciwe, yamuhamagara abiti mu matwi. Nukuri abo bantu mu byukuri tuba wamenye ico waje gushaka. None se nkuwo mama yovuga ngo aragufata nabi aho, yovuga ngo arakwima buri kimwe cyose, woharira yego. Hariho abamama beza, abo bamama rero beza nibo twatuvuga muri mu gukoroga. Ugasanga kura mukoroga no umumama mwiza, araguheza ico ushaka cyose, aragukorera buri kimwe cyose, ariko wewe uramukoroze kandi uri umupangayi. Nimba tuvuge nimba uri umuhungu ukaza, nimba mufite nk'umukozi mu nzu, ukamuza ukamumubwira iyindi mirimo yawe agomba gukora. Ubwo rero nimba ari nyogosenge, nimba ari inde yasize atanze nk'amabwiriza, yatanze n'ibindi byose nyine mugomba kugenderaho muri iyo nzu nyine, ibyo mugomba gukora. Warangiza wewe ukamutangira gutanga nawe ayawe mategeko muri urwo rugo, ugatanga ati mukore iki. Abapangayi ntago ari uko bagomba kugira gute, ntago ari uko bagomba kumera, ugomba kwitonda. Umupangayi nuwitonda, agatahira ku gihe, agakora ikintu cyose bamubwiye, urumva, agakora buri kintu cyose bamubwiye. Apana kwigira novuga nkanyirinzu, novuga ngo wenda ngo urimo kwigira novuga ngo ku mwana wo muri iyo nzu. Umwana iyo ari iwabo niho aba afite liberté yose. Uba afite liberté yose, ikintu cyo wakora, mama wawe ni mama wawe, umva yo gukubita, yo kugira gute, tujuru ni mama wawe, uba wumva ari mama wawe. Ariko fataga umwana upangiye, umubwire nabi, umugire gute, urumva yamatangira ngo kubera ngo atari mama, azoza asohoka hanze, yamatangira avuge ngo muzura mugore, ngo nuko ameze, ngo azankoresha ibi, ngo azagira gute, ngo azakora gutya. Rero reka nkubwire, wewe nimba ufite ico wawe ushaka muri iyo nzu, nimba wewe waraje ukaviriya ruguru, ukaza ahantu hose wavuye, ukaza wawe uza kugira gute, wawe uza gushaka icumbi. Mu byukuri icumbi novuga cyangwa se waje ngo bagupangire, ugomba kwicisha bugufi, apana gusuzugura. Kenshi muzamwa amusuzugura, wenda tuvuge nimba ari umubyeyi w'umumama, ikintu cyose akubwiye ukaba wogira gute, wogisuzugura, tugikore nkuko yabikubwiye. Urumva mwaje none nyine aya matelefone yaje nayo yabaye ibibazo no kugira ngo ibibazo. Akamabyuka nka saa sita cyangwa akabyuka ya masaha nyine bamaze guteka intuza breakfast, bamaze guteka ibiryo bya mu gitondo, ukamubona arabyutse arimenye ngo kubona umupangayi. Guys, kuwa muntu wo mugira nkagute, mumbwire muri ibyo mu bitekerezo, niba ari muri commentaire, mumbwira kuwa muntu ushaka kumugira gute. Ufite umukobwa wenda mu nzu, uravuga ati wenda turafashanya kugira ngo dukore imirimo nyine vuba tugira ibyo dukora, wenda tuja ku kazi twembi, cyangwa se wenda turi mu rugo gusa nyine nta kintu turi buvuga ngo turaja ku kazi, turaja hehe, turi mu rugo, ariko tugomba gufatanya nyira gufashanya, tugomba gufashanya kugira ngo ibintu bigire gute, bigende neza. Ariko ufite umukobwa mu nzu, wawibwiraga ngo none nugenda ahantu araza wenda wagiye ahantu araza agira gute, araza tunganya ibintu byo mu nzu, ariko ni wowe utaha mbere yiwe. Urumva ahagiye hose aragenda, ntanatekereza ati njewe ndi umupangayi, ngomba gutaha kare, ngomba gukora ibintu neza ku murongo, ariko iwe gusa karigira nkaho ari nyirinzu, agasohoka. Mana yanje, ikindi nari nebagiwe, abantu baza basohoka mu nzu batavuze. Uri umupangayi kurasohoka udavuze iyo ugiye, ibyo bibaho? Kurasohoka nka se w'urugo, na se w'urugo nawe azavuga iyo agiye. Urumva azavuga ati ngiye ahantu runaka, rero nyine aya masaha ndagaruka, cyangwa se muntegereze, cyangwa se ngiye ahangaha, nabwo nyine muhamenye. Ariko uri umupangayi, icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri,
uramusohoka gusa kaho uri mu wawe keraga washinze urugo wagize gute tago mwashinze urugo. Ikintu cambere menya kuri umupangayi, menya kuri umupangayi, umenya ngo umupangayi agomba kwitwara gutya. Urumva agomba kwicisha bugufi, umupangayi agomba kuvuga iyo agiye, umupangayi agomba gutaha kare, umupangayi ntagomba kubyuka mbere nyuma yabo mu rugo. Urumva kubera ko ubushaka kubembereza, urumva ubushaka kubembereza umuntu wo muri kumwe kugira ngo nyine ugere ku nzozi zawe, ugere ku bintu byawe ushaka, ugere ku nzozi zawe, ugere ku bintu byose wiyumva wewe ugomba kugeraho. Urumva ugomba kubembereza, ugomba gukora utuntu twiza, ugomba kugaragaza nk'umuntu mwiza. Cyangwa umupangayi uzurakara, uri umupangayi kurarakara, aho umupangayi uzi kubita nk'abana mu nzu uko uri aho ngaho uri umupangayi, umwana aciyeho kubita, umwana aciyeho kubita, umwana aciyeho kubita, uri umupangayi nyabake. Uri umupangayi nyabake. Ta bupangayi bwawe abapangayi numva no gutagira imbabazi ari kugerageza kugira gute, utegerezwa kugira imbabazi, utegerezwa kugira gute gukunda abantu bo muri urwo rugo, ukabakunda waba utabakunda, waba utagize gute, utegerezwa kubakunda. Kubera iki wowe uba waje kugira gute gushaka ibyo ugomba gushaka. Urumva inzozi zawe uba waje kuzishakira muri urwo rugo. Urumva rero keretse ari wa muntu utagira gahunda mu buzima bwiwe, utazi n'ikintu yaje gushaka. Reka mbabwire nk'abandi k'undi mukobwa usanze wenda muri iyo nzu wagiyemwo harimo abakobwa, nawe uri umukobwa, ariko gusa ukama wigira nabi, munti woja kumbabura ukamusiganya ba nyirinzu. Tagaruka abapangayi bazabamera, mwabapangayi mufata agatebe mwicare mwumve guhera uno munsi wa none mwama muhindura ibyo byose muzamukora, nimumara kubihindura byose muba abantu bazima, muba abantu bazima, abantu basobanutse, abantu kabisa uva mu nzu bavuga ati runaka yagiye, runaka yaratumereye neza, runaka yarabanye neza n'abana, runaka yaragize gute, bagukumbure. Ariko urasohoka mu nzu bavuga ati shetani aragiye, siwe tubonye agiye muri vakansi, siwe tubonye wenda yigendera n'ahandi, siwe tubonye agize gute. Urumva ukurasiganya abantu uko abakobwa bo muri urwo rugo, ngo teka nawe, ngo gira gutya, nimurangiza mugwane, nimurangiza mugire gute, mutukane. Uko nguko ngura umuntu w'umupangayi. Umuntu w'umupangayi ntago ari uko aba ameze. Urumva ugomba guca bugufi, ugakora ibyo ugomba gukora, kandi wamara kubikora apana kwidoga ngo nije bazaheza akazi kenshi, ngo nije bazagira gute. Urumva utujurura umupangayi, tujura hari ikintu cyo waje gushaka muri urwo rugo. Ugomba gutegereza rero, ugomba gutuza, ugashaka ico ugomba kugira gute, ico ugomba kubona. Ukava muri urwo rugo inzozi zawe wazigezeho, ukava muri urwo rugo nimba ari ubwenge, nimba ari ubumenyi waje gushaka mu zukuri, ukagira gute, ukava aho ngaho ufite ikintu, kandi ukava aho ngaho usigiye abantu babo amahoro. Apana kuvuga ngo wasohotse mu nzu ko barakuvuma, ugasanga ni wowe winjiye mu nzu wa runaka arinjiye, azavuga nabi runaka, umva azagira gutya, akaba atutse umuntu, azagira gutya. Uri umupangayi abagenda ahantu afite ico agize gute, ico ashaka. Umupangayi abaho mu buzima bwo kugira gute, bwo kwicisha bugufi. Rero abandi nimba ari umuhungu ngo wewe ngo ntakintu ukora mu nzu, ngo jewe ngo ndi umuhungu, ngo ndibiki. Umupangayi agomba gukora buri kimwe cyose. Nimba uri umupangayi w'umuhungu, nimba uri umupangayi w'umukobwa, utegerezwa kumenya gukoropa, utegerezwa kumenya guteka, kugira gute, buri kintu cyose ukakimenya. Urumva ukakimenya. Bazoza bakugaburira, baguheza amazi woge, bagukorera buri kimwe cyose. Umupangayi uzumera gutyo. Nose woja muri foyer, tuvuge woja muri foyer ntiwoteka, woja muri foyer ntiwokoropa, woja muri foyer ntiwosasa, woja muri foyer ntiwokora buri kimwe cyose ntiwovoma,
ako gusangura umuhungu ngo uraho ngaho ngo wenda ngo wasanze ngo harimo abana ngo bagize gute ngo bashobora gukora ibyo ngibyo. Ugomba kubafasha kubera ko ufite ico waje kugira ute, ufite ico waje gushaka aho ngaho. Ko ndabigisha ibintu by'ubwenge, ibintu byiza kugira ngo ugere ku kintu ciza. Ugomba kwicisha bugufi kandi ugomba kugira gute, ugomba kubanira neza n'abantu muba mubanye muri iyo nzu, apana kubikigeragezo nguko rero ngura umupangaye. Abakobwa n'abahungu muba muri aho ngaho muri mu nzu z'abandi wigira uko ukeneye, wigira uko ushaka. Oya, wewe ndakubwiye ngo ibyo bintu wakora ntago ari byiza, ntago ari byiza. Rero ugomba kubaho mu buzima bwo kugira ute, bwo kwicisha bugufi, mwicisha bugufi kugira ngo mugire ico mugeraho, kugira ngo mubone ico mutahana. Kuko twavuze nyine mu kiganiro c'ubushize, twavuze ati ariho umumama nyine wafashe umukobwa nabi, aramufata nabi kubera ko ntabwo yari uwiwe, ntabwo yari uwiwe, amufata nabi. Urumva, ariko bigatuma atagira gute, ico amusabye cose takimuhe, bikabusaba ikintu cose nyine ico amusabye takimuhe. Urumva, ariko uziyo abaniye neza umuntu, ugakora buri kimwe cyose icyo ashaka, ukamubembereza ukamusekera. Twebwe abazungu hano, nubwo umuzungu yaba yishimye, nubwo atoba yishimye, aza gusekera gusa, ntiwamenya ngo umuzungu n'uyu urakaye, ntiwamenya ngo n'uyu urakaye, n'uyu wishimye. Rero namwe mugomba kugira gute, kwishima, kunezerwa, apana kurakara. Kandi ngura umuntu w'umupangaye, ugomba kubaho wishimye. Noneho ujye mubyeyi ugutunze akavuga ati uyu mwana ni umunyamahoro, uyu mwana ni uw'ibyishimo, uyu mwana ni umunezero, ntagira yandi. Umva, yego yiwe ni yego, hoya yiwe ni hoya. Urumva, cyangwa ugasanga kurabeshabesha. Ngura umuntu w'umupangaye, ukabesha aya naya, ukayavuga ya, ukavuga ngo nagiye hano nakoze iki ngiki nageze gute. Ugomba kuba umuntu umunyakuri, bakakwizera, bakavuga ati umwana dupange ni umunyakuri, ni uwo kwizera. Ngamba heze story imwe. Ariyo story imwe, ni umugore yaratunze umukozi. Yaratunze umukozi, ariko murabizi ko abakozi bagira amafuti. Abakozi bagira amafuti, ugasanga yamenye ibintu, ugasanga wenda nimba umugira igipimo cyo gutekeraho, ugasanga wenda nimba ari umuceri, yarunze umuceri, ateka umuceri mwinshi, ugasanga wenda yanawugize yawushizemo amazi menshi, ugatepeta, ukagira gute. Umva bene ibyo ngibyo, mukaba buri munsi muri abantu bo kugira gute, bo kujugunya ibiryo cyangwa se bo kumena ibiryo. Kubera amafuti, cyangwa kamafata ibiryo, nimba atetse akiruka akaja gukina, cyangwa se akiruka akaja ahantu, ugasanga ibiryo byagize gute, byashiririye, ugasanga ntiyatetse neza, ntiyagize gute. Ariko uwo mugore rero yari afite iki, yari afite umukozi. Uwo mukozi arakora agasa nkaho yayikorera, agasa nkaho yagira gute, yakorera nyina, yakorera nyirasenge. Umva, agakora ibintu byiza biri perfect, byiza kabisa, ku buryo nyirinzu yagazaza cyangwa nyirabuja yaza akansanga ibintu byose biratunganyije, akibaza uyu ni umukozi, uyu ni umwana wanje, uyu ni bwoko ki. Umva, akumva arishimye, akumva aranezerewe, akavuga ati uyu muntu ngomba kumukorera buri kimwe ico ashaka. Ubwo rero yaragendaga akagenda, yaje ahantu hariho hose. Umva, yahura n'akantu akakamuzanira, yahura n'akantu akakamuzanira, yahura n'akantu akakamuzanira. Wa mukobwa aruhe agera igihe cyo kuvuga ngo arashakwa. Yari afite fiance, aramubwira ati mabuje, njyewe mfite fiance, mfite fiance, ngomba gukora ubukwe. Nyirabuja ati nkagukorera ubukwe bwiza, bwa bundi bwiza. Ati wewe ntacu utankoreye, marake warikoreye. Rero ngomba kugukorera naje nk'ibyo wankoreye, ngomba kugushimisha, ngakunezeza, ngakora buri kimwe cyose ugize gute ukeneye. Ubwo rero nyirabuja yaragiye amukorera ubukwe bwiza, amukorera mana, ndakubwiye nyine byari bimeze neza. Rero amupangaye, we nshuti yanje, reka ngubwire. Urumva, iyo uri umupangaye ugira ubwenge, nka kwa kundi ko abana b'imfubyi muzi ubwenge bagira, bashobora kuba wenda bafite, novuga bashobora kuba wenda baba mu nzu bari abantu nke, novuga ngo wenda ari nk'abana 5, 6, 7 gutyo. Urumva,
umwana w'imfubyi baririra ikintu cyangwa se basaba ikintu. Ari usanga abakobwa nibo bagira ibintu byinshi basaba, ugasanga wenda karasaba ngo nkeneye ngo amavuta, ngo nkeneye kirato, ngo nkeneye kanju nzinza, ngo nkeneye isaha, ngo nkeneye ibiki, bene bya bindi byose abakobwa baba bakeneye. Ariko nimba ari umwana w'imfubyi ubaye muri abo bana bameze gutyo, bafite ababyeyi bagize gute, iyo aricecekera yabona akantu kose abonye akagashimira, agashima, ariko ntashobora gutera hejuru, ntashobora kuvuga reka ntashobora kuvuga nyine avuga nabi, ntashobora kuvuga ngo ategeka ngo mupezi kingi ngo naje mukorere iki, manje mukorere iki. Oya, igihe kikwiriye avuge neza yitonze, kandi abibone mu bwenge, apana ibintu byo kuvuga ngo uko murigira nkaho muri ba nyirinzu. Uwo mupangayi, ariko muzi umupangayi neza ko muramwumva. Jewe neza ko ndabyumva neza uburyo abapangayi babaho abapangayi akagorana ukavuga ukagera gute kwavasemana uyu mwana mukorera iki, mufata neza ako tabibona. Urumva, mukorera buri kimwe cyose ako takibona, muzana buri kimwe cyose ako ntakibona. Tekereza umwana karataha amajoro, simwase simwanyina. Urumva, aho karabyuka igihe yishakiye, simwase simwanyina. Urumva, kuramubwira akantu kose akakureba kwijosi, yagira gute ukamureba kwijosi, kuratanga amategeko muri urwo rugo. Nshuti zanje, reka mbabwire, umupangayi no witonda. Muzampe comment, mumbwire ngo ibyo bintu wavuga ntibibaho, mumbwire ngo ibyo bintu wavuga umva reka sinzi iyo wabikuye, ibyo bintu bibaho. Mubimbwire muri comment, mumbwire ko ibyo bintu bitabaho. Mumbwire kuko hatabaho abana baba bananiranye, ukamufata uko ushaka kose, ukamufata uko nyine wumva ko uwafata umwana wawe, ariko iwe akakunanira. Urumva, akakunanira pepe ukagwaza bikanga. Urumva, cyangwa nk'abana, tuvuge nk'abana wenda bataba bafite ababyeyi, wenda kararegwa na nyina wabo, kararegwa n'umugore wa se, kubera mama we wenda aba yapfuye, ariko ugasanga umwana kuramukorera buri kimwe cyose. Urumva, kuricisha bugufi ko yakatari umwana wawe, ko abantu nyatari pe. Abantu nukuvuga ngo nimba ari wa mwana, nimba ari wa mwana, ikintu cyose umukoreye ati nuko atari mama, wamukorera kandi kantu atari nuko atari mama. Iyo mama aba hano abakoze iki, iyo mama akora iki ngiki, mama bikaba ibyo ngibyo. Ugasanga ababyeyi rero ba nyina wabo, tumenya beza, tumenya babi, tumenya abana babi, tumenya abana beza, ariko muzi ukuri haba hariho n'abana badashobotse. Ukamufata neza, ukagira gute, ukavuga ngwaze basi mufate neza, ntakazabona icuho ca mama we. Nubwo nyine nta muntu wo kurutira mama wawe, nta numwe wo kurutira mama wawe, nta muntu numwe wokora nibyo mama wawe yokora, ntawe. Ako rero haba hariho abantu bagira gute, bagerageza, akagerageza uko ashoboye kose, agakora buri kimwe cyose kugira ngo umwana yanezerwe, kugira ngo umwana yishime. Ako umwana akanga akaja mu bibazo bwenge, umwana akanga akibera indaya, umwana akanga, urumva, akamusuzugura, umwana akanga akaza kumuteza abantu, ati njewe si mama uriya mama umeze kuriya, uriya mama tubayeho, abayeho gutya. Ugasanga kuramutaranga, ntabyo akora, ntabyo agira gute. Nukuri abo bana naje kubabwira ati mwabana mwe muhinduke, namwe muhinduke. Nimba wahuye n'umubyeyi mwiza, reka uwo mubyeyi nawe umwubahe. Numara kumwubaha, aguheza icyo ukeneye cyose, hanyuma rero ugire gute, ugishimire. Hariho n'abana bataza bashima, ukamuheza ikintu, yamara kumuheza ikintu ngo se ngo ibi ngibi, ngo iyo reka ngo naje ngo nkigirira gutya. Wenda nimba umuzaniye wenda n'akarato,
ngwiyereka nkaja kwitorera nimba umuzaniye nkihuza ngwiyazane nimba umuzaniye wenda tuvuge nimba ari kara ibara umuzaniye nimba ari y'umutuku ngwiyereka nkaja kuzana umweru ngwiyereka nkaza kuzana ikingiki mu byukuri rero ibyo bintu ntago ari byiza habe na gato rero ikintu cyo mbasaba ni ukugira gute ni uguca bugufi bashuti banje ni uguca bugufi ugashaka ico we ushaka ugashaka dreams zawe ugashaka inzozi zawe ugashaka akazoza kawe ugashaka wewe ugashaka ico uzobaco apana kwirirwa ngo kurirwa uzerera urumva ngo winjire mu nzu ngo timwacumbye ngo timwatetse ngo timwagize gutya uko nguko uri umunyeshuri waje gusaba icumbi waje gusaba iki buri kimwe cyose ukurinjira gusa nkanyirenzo rero ndabizi neza kuko twumvitse kandi abantu bazabikora mu byukuri please ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana muhinduke muba abantu bagize gute muba abantu bazima bazavuga ngo ushaka inka aryama kayo rero mumpeze comment mumbwire uko namwe mubyumva kandi nawe utarakora subscribe kora subscribe kugira ngo uteze imbere umunyamurengekazi Umutoni Chantal wabegakazi rero turabakunda muri inshuti nziza tuzongera kandi kuri video y'ubutaha ciao Fatanya natwe gusangiza abantu ubutumwa Fatanya natwe gusangiza abantu ubutumwa Fatanya natwe gusangiza abantu ubutumwa